INP Mizo Channel clear tu te in zain chi bai le vek ule kan channel in lo clear thina wangin kan lo me ama sain kan soifo ang khan kan channel kan ti chua zel theinan ets lo lang thin te kha ning lo te in min lo clear zo sak thin no ne o voin February ni som ni hi Mizoram tan Mizoram State Day ani kha sangkhat zakwa somret le pasari February ni som ni khan Mizoram chu Indiaram State somni le pathumna ni turin Prime Minister Rajiv Gandhi Khan State puitlinga apuang ta khania voin hi Mizoram in state ani champha voisom thum le palina ani hi tun tumpo Myanmar lam chanchin bok kan thlur le lokanga Myanmar ram chuan tu na tanga thlangi dai turba crude oil anei to lo nia soyani aboi thak don khop mai ramdang atang import lalu tu company laman chol tasia a om sa ba an nei to don lovania diesel le petrol man asang chho hle don nia ngayani Myanmar lam kan chin unaw te tan po voin hi ni poimo takani ve tho mai chin na thak nampeng khrang huam vekin voin hi chin national day voisom sari le pathumna ania chin state khopui muntina le zo chin na thlak te omna mun ranga heni hi dangdai deuh takin an manglom ani ber chin national day alo chhuwa dan chanchin lamero chu kan soi man lo tura ngayango chin national day voisom sari le pathum na hi tedem khopuya po an manga kumdanga chuan national day an mana piangin sipai le police lamte sarkar department ranga huai tu ten an troi om thina Masi kumin national day chu khoya ma sipai le police lamin an troi om tha ti hriata nilo falam khopuya pu he national day hi an mangeya sipai lam puan som ve ni ome mase sipai te le mi pui lam hi mel ponin mel du lo ni in media then khat chuan an soi chin state chim lama matupi khopuya po voin hian chin national day an mang ve boka mi zanga vel pung khomin sipai opna an du lo thuan lan tir ve bok tamu khopuya po kongzo an hoi hot ve le a voin hi tamu khopuya chuan kongzo ni som pathumna atlingta voina tamu khopui demonstration hi zirlai rual ten an hoi hot deuh nia soyani te chuan motor te bike te auto rickshaw te lir thei khol manga khal kalchi to phot chu an hoi chuak ane maya an pui vut le hle bok kalemeo khopui lampo an thok thale hlea Christian Paul ranga tanga hruai tu pastor te le evangelist rual te po an thahnem hlea zomi thalai Paul po bike nen kongan zo na sa hle bok voina kong zo tu zong hi sarkar department tenin office an hon na an mun pui lama minute som panga chung ngoi renga thu in sipai opnan du lo zia an lan tira sarkar na thokte po CDM thop turin an ngen bokani kalemiao khopuya motor lian kesom pani nei chin driver te po an loin hor khom ve boka kalemiao le na chong in kar kong pui dunga ram chan na tlang an lo nei ve bok motor lian somruk vel an vei wak ani oma mong yu khopuya po voin hian na satakin sipai du lo lan tirin kong an zo le na sa hle mit china khopuya kong zo hi voin hian ani som ni na ani ve ta bok nemen lam khan kong zo tele police in kara boina te naw chuakin zirtir tu mi pani le kong zo huai hot tu mi then khat an man kan ti kha police lamin lo ti buai to takma se voin hian an na an la thu chuang lo an bei le vut mai ni voin chu bike mangin kong zo be puyan thak ve thung Sian state lama po police lamin an man ti hriat tur om ve zeu ta a heti chung hian an thoma dai lo khop mai voin hian Sian state khopui la su le khopui ranga sipai daudal na kongzo an la chhun zom tluang zel voin chin national day den chen hian rengun khopuya chin na thak te chuan dictatorship a bo ngei theinan an du na lan tirin an phone khom na sa hle rengun khopuya mini kung muna in nga khomin dictatorship an du lo zia
Chin National Day puala thu soi tu te chuan an soi voin February ni som ni hian Myanmar ram chunga nam rang te fuan khomin general demonstration an huai hot le a sipai thu nei na an do dal tlat don ti an soi mini ko ngatang hian Japan embassy panin kong an zo a Japan ambassador ne na Myanmar ram alo dam le theina na an du dan te ziakin lekha an pe ni Rangoon khopuya demonstration hi voin hian ni som pangana ani ve thung voin lampu hian mun ranga thalai rual an wak na sale hlea voina kong zo te hian embassy tin an lu no ati thei mai ome embassy ma ngoi rengin sipai thil ti dan an du lo zia an volunteer ta thina ni Rangoon khopuya kong zo ani phata tang khan Chinese embassy hian inleng anei ni tin tamaya China ambassador hi alua hai ve to via vinarin kan soi to ang khan tun tuma Myanmar boina hi pusi jin pinga sarkar chuan anram chung boina mai ni tia alo soya wang khan an ngai theilo khopa ni tin mai han embassy ma an pung khom le ta thina ni ringot mai tukin khan Myanmar film star role te chuan not the gon lama sipai opna an do dal ti an lo lan tir ve to bok Rangoon khopuya kong zo te hi chhun lama chuan hle dan kong pui ol aw la ya bok anin to khom le rui maya an tam tham le hle ni min chian khopuya po khopui chung mi te le sikul zir tir tu te an kho che vel kho te lama mi te po fuan khomin department tin na thok tu te nen an rile hut bok hetiaram chung mun tin na kong an zo a mun then kata phe chuan boina te naw deu a chu fo la hian voin lama Irawadi phiabun khopuya chuan chhun pachanga an bazar lo kang le ta hlu maya chanchin kan la khom thleng hi chuan engwa nge ti ala hriat thei ri lovani China ril ru hi kan soi fowa Myanmar ram chung boina chungchanga ram tinen an dem thu an soi huai la hian foreign minister Wang Yi chuan an ram chung boina mai ani ti hi China le ASEAN ram te thlir dan ani ti in Brunei Foreign Minister Dato Arian Pehin Yusof nen telefona anti na asoi ni in CNTG News chuan asoya hei hi angai mo ngangan yang hetianga civil disobedience movement akal zel hi alom leilama chuan sarkar na thokten an thlop that angai ani chu hlo thlin na tura poimo ber pakhat ani ti po kan soi fowa ma se sarkar na thokte po hi mi hring ve thoban nia an chung ko chom na ber sarkar na an tholo chuan khoyami ngen wa eyanga khoyami ngen wa bar ta kang hei hi ngai to lo a theilova sarkar na thoktam takin CDM an thlop hlei thei ri lo chan po ril tram le chuan chama an an hlawani ve mai hen har sat na hi ria in CRPH kan ti mai mi pui sarkar IORO rel tura committee an tin khan ngun takin thilangai tu chowa sarkar na thok sipai opna du lova chol ta te chom dol dan kong azong chhauta a nimin thleng khan tongdun chi pi ne pi do cho pheu khopoya sarkar na thok CDM tel te chom dol nan Myanmar poisa noi som ko chuang an the chuak to ti an soi CRPH CDM supporting team chuan CDM thlop tu sarkar na thok te chu mitlom ngai le mithil phal te thil pe ka tangin an tran pui zelang ti an soi bok state le division tina sarkar na thok CDM tel te chu hlon lak thin zat tran pui na an don ngei theinan list an lamek ti an soi boka he CDM hi a hlo thlin ngei theinan sarkar na thok zongin thlop ram turin an ngen bokani kan soi fo angin Myanmar khopui lian lam Rangoon le Mandalay lam chu thom wanga thalo teu thei khop mai Mandalay khopuya long na thok tu te chu sipai lamin ti luina in an tho tir don ni in thua thanga chu ve le voin hian mi pui lam hian thil zia thli thlain long lama thok tu te vahum an tu mani che kang an boy lek de thu don ani Mandalay highway number somli le pani ina lama mi te chu police lam hian silai voi som panga lai mai met puak hialin mian tender le a mi pakhat chu a chon le mala voi thum an ka fuwa pakhat chuan a luwa hliam atur boka mi panin hliam an tur le ni chu chuti chung chuan mi puilam hian top mai an tum chuang lo
anin hor khom le lui luya nakina phei chuan sipai motor som police motor som le mian man te phur tu motor nen tuya mi an ka na tur tui phur motor nen an thok taruk maya mi puilam po hian kong pui pin chun zom zel an lo tum ve boka an bo ruak hi atang chho le ta deuh viu ani Khovela ram house azual G7 anti mai te chu video conference mangin meeting an nei hova heta hian Myanmar ram boy chungchang an ngai dan tlang taka soi hovin minong hlainan sipai chakna manga thunei na apong lak tamai chu an dem hle ti British Prime Minister Boris Johnson chuan soya Ramsari Foreign Minister te chuan Myanmar chungchanga thu chu intro man siam ti soi bok minong hlainan thunei na apong lak nu nimin thleng khan Myanmar ram chunga federal democracy ngia ta helpol rang te chanchin helam hian soya hlo tlem hle maya karen le kachin helpol te chuan an mi ti an veng ti vel ba helpol lam thom wang eng ma riat ani ngai lova tin minong hlain hi afing phakar hlenge moni hetia thunei na lak ma hian helpol rang ne na anin kap thin chu in ka hai thualo puang vek to bok nia soya ni boka media then khat chuan helpol te an ngoi ta mak mai hi enge molo thleng tur en tir na an lo ngai ve ni thlipuya thok ma thli fi ma tle heu ang deuh boru ka chiat phut ma are duk ang he ni antia na oi om sot view ni na lang Myanmar helpol rang tele sipai te hian in rem na kong an zong veya NLD sarkar noya po khan na sataka malak zel ni in helpol enge mozat nen in rem na an lo nei to a chung zinga chuan kan chin mi ti ai o ading Chin National Front noya nam sipai Chin National Army te po hi antel ve nge ni mase voin February ni som ni hian helpol rang NCA anti mai noya inrem na ming lo sign tu te zinga som zet chuan sipai ne na in kap to lo tura an lo inrem na atanga anin no do thu chwa in tom anon siam le taruk maya sipai thu nei na an du lo thu le CDM an thop thu te mi puilama an tran tlat thu te CDM a hlo tlin theina na an pui tur thu te an soibok sipai che dan rong tak an dem thu an soiba ka tuna Myanmar ramen boina ton ching fel turin ramdang sarkar ne na an tho ho tur thu po an soitel bokani hetia helpol rangin thu chuwa hlo om ang ren anan ti chuwa tak nu hi chuan kanrin ain Myanmar hi khuwa var don lo riaw ang tamange o ti turani ta helpol rang tele sipai te hi nakin rei lo te chuan anin kap ngei na rin om ta view maya helpol hi an tang khom ngei tura han ngai bokila minong hlai hi tlo mangnge tlo mai lovang sarkar na chel tu jok do hi rin ai na hau tak view ni nan soi thin sia Myanmar mi puite tan khwa la thim zual don ani mayangem kan thebik lova chutiang chuthleng em lo se kan bei sei sak boke ole thlir tu tenin lo bengwar pha le kan bei sei photang